Hello friends, welcome to my YouTube channel. Tentu na kan say good chu hi le na phone eat nam. Tel na phone sunga thil hon eat nam. Na eat na le lung sit ten apula konen azon again hin vet pe na hilo le na ball wa le na vet lo wa ka thil sei ho na ball wa le hacking na phone chu hacking min hin hack the na ta kona na kiven ding itin kiven tham chu ka hin sei de. Kamin chula bonga hin kipa an ka video hon hin vet page ji un kipa to kan sei hin ten tu na kan sei ding he a hol a dinga a he yum de hen a hello yum de hi wan chi phacha na ngai di win ka de sa in ji enam tele na thil chu min a he na a hello le min a hin hek sa nga chu na ki vian ma sa a phajoi na je na chu ka hin sei dana thum point chu tamin hi wan thu ni hi ka hin sei ni hi a mian pen kitian na ken sei den tu ama sa pena ga sei nom chu na phona screen na kain pe din software update kiti hungji am na software update hi na bol ji am mi tam ta hin a bol ji pon iji chu kyong kha we le MB tam pa le hilo GB lang phaji na ji acho net pack he tia kida thaji hin ti chu I ta in ball lo du na update nga ya hin kya tu he ka vet na le update ka ball go na le 4.21 GB mo atalo MB ta poina 4.21 GB hin chi ball leng example la connect pack ni thum ni li net pack chu ki chai de na chi ti hi atam wal ji ai hoin I ball ji povin nang na ball ham na ball lo hama ka pun na he atam join I ball ji pove cha ko na he na phone min a hek ham thil app so tam ta na download na ko na virus hi lo le ne apps khat na ga download na third person hello le min mi app sim na ga download na ga man chu a hack thei na chance au ma hin cha chu na phone na ki update lo wale a risk lien che he na a risk lien che a chu itin ki ven dham ti le chin update ngai ji he chi thasi hi lo le I hlani zo tan new update na phone version new update ni hung ji hin chin na update te de cha ko na hi tu a thil example ka hin pe de hin thil khat ima na ga sian chu na phone na switch off ala chi te hi ve na tabang ko hin min thil na hin hack chu na hin hack go ham hilo na hin hack hi yong le na phone update new update cha hung chi tin le koi mi chan na thil na phone sunga chu apudo thei poi na hil amu thei poi na akila thei poi chu lik lo wa he je chun lu set ten anaki update ji win like te ani na chu hi le na phone hi switch off na ball ji ba hap ta khana hi thum ve be elo khap ve be na ball kha awa na ball wa la lung set ten comment a khon hun sunu na ka ball kha he hap ta khat midang yong ka ta hap ta khana hi na phone switch off na ball na ball ji om chu ka he nu chai ka hin sei nom chu hi le na ball lo wa he le lung set ten na ball win na je nam til I phone e hung hang ting le switch off ball a le ga on ten le screen hi fast ji chu na fast ji hin je a chu na if that in the screen chu a hung fast ji ham tla virus tam je na virus chu iti hung ham ti le thil na download ho tai o thil virus kai lut thei thil na download ho chu na phone a hung ta ji a chu phone chu henga slow ji na chi slow na dinga chu chi slow a hung hat na dinga chu ip ball chan switch off ball ji na switch off alo restart ball ten hat ji chu khat na hin ani na chu switch off naga a ball ji a chu jo a sei banga chu ta update chi banga chu switch off naga a ball jing yong chu mi tam ta in thil a ball do thailo de na tel na document hon chu refresh chi jing he example la tu app song ji in refresh ball na hi lo le clean up ti ho ji cho sanga host ne switch off ji a na on ji a le chu apha pe na apps na mana la virus sung lut din chi virus na ko na chu na phone henga hin a hen ji a chu ta switch off ball na on ji in na on ala nang dinga phade na phone nong chu ta hit load है ना high load है तम virus हो ना कि चाहे दे है जो का से नो
dang dang chu min hi ma chu video sa wa la event om ji po vin na ri chum chom cha ka hin sem hin ka ki pai na bula kon hin vet pe jang ki pa tho ka hin se